Kardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha Lengri T State Model School Kimi Kangpupon Wo signifying koyarni Borja Nemisi constituency ke parlo Balijan Lengri T State Model School ahem Kimi Kangpupon Son City Garden Arlo along kedo ano somar atum loke Charlie anathu paprang dunang jilapen hello wing pen loke Charlie aphan damnang ni pin pen Tea Garden Arlo amat school donang jibu Assam government pen matha parsik ponsi Assam angkang pi alongta Tea Garden along amat school dopu asonsi Bukajan subdivision alongta Lengri Tea Garden along Lengri Tea State Model School ahem Kimrang patang ponsi Power Minister Nandita Gorlosa arideng pen ingpuponlo Admission sitami pangcheng ponbomlo class 6 pen 10 an lasi Tea Garden ar lokedo an aklim somar joyke pen loke Charlie aphan longpo pusi Nandita Gorlosa pen thanpachini pon Bangso Lengri Tea State Model School ahem kimi kangpupon amayalong alohi sarpiaman pen Power Minister Nandita Gorlosa EM Karbi Anglong Autonomous Council Surjo Rongphar Nirola Phangchopi Secretary Karbi Anglong Autonomous Council Nirupoma Timungpi Joint Secretary Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Commissioner Madhumita Bhagawati ADC Anup Kumar Brahma Education Block Officer Principal SMC President Pen Chenglok Manpeng Kedo Kethe Kidingatum Chetong Dunsi School ahem kimi kangpua mai mesen pen pachunpon Bukajan pen Sarkurube Karbi Anglong News बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि असम सरकार की तरफ से सिंस येस्टरडे देयर हैज़ बीन एन इनॉग्रेशन ऑफ द स्कूल्स और आज मैं यहाँ लेंगरी टी स्टेट पे हैं जहाँ पे स्कूल एक उद्घाटन करने के लिए आया है दिस इज स्कूल वो क्लास 6 से क्लास 10 तक हो गए फिलहाल क्लास 6 से क्लास 9 तक है यहाँ पर टीचर्स आर ऑल वेल ट्रेंड जब ये एडमिशन अभी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो आई सपोज एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई बिलीव दैट दिस स्कूल विल फ्लरिश क्योंकि हमारा टी गार्डन्स में जितना सारा स्टूडेंट्स बच्चे लोग हैं वो दूर दूर जाके पढ़ नहीं सकता है एंड इट इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ असम कि स्कूल्स को ही चाय बागान में दे दिया है और बच्चे लोग चाय बागान से बाहर ना जाके उनको पढ़ाई इफेक्ट ना हो सो देयर विल बी लेस नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स फ्रॉम द टी गार्डन एंड देन मोस्टली यहाँ से भी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कम्पीट Kohora Model Village Committee Hall along APHLC Kangdangamai Kepadupon. Wo signify Chrysler Cap Arni, Lakhain Koratrok, Duarbagori constituency ke parlo Kohora Model Village Committee Hall along APHLC Mass joining mate Kangdangamai Kepadupon. Labang Samai along Mai Chepahem Pupon lake Duarbagori APHLC President Mondor Singh Ingti, Lapen Mai along Alohi Sarpo Man Pen Kachetongdun, Bikram Hanse, Sukur Singh Timung, Samson Teron Lapen, Women Wingspan, Rita Kramsapi Lapen Ongdung Alohi Sarpotum Chetongdun. Labangso kangdang amayalong don thongke prapho ahem tu natum APHL sia songalong chepaogdun BJP pen don thongke prapli lapen ASDC asong pen edon BJP along kai ke amat ke claim kachepaduk abang phu joysing phangcho lapen ASDC along ke claim kachepaduk nai abang phu Anderson Crow alang litum non ke dobom BJP along penang an aning ke phodunde do pusi nang chethandun Lapen kidukela atum aphan hemso kipi hei hui lapen kaching thor amo thangke theklong lea joinia puthak ningke phodunde si nilitum BJP asong pen COC APHL sia songlong chepa ogdun pusi pherangkia tuma thengnu nangche thandun Kajironga pen risaningti Karbi Anglong News Piniladak Duarbagori constituency along APSLC pen mass joining mate BJP pen nang chepa ogdun lo Adon ke don thongke brapho BJP pen arni wangsi along tina constituency ta nang chepa ogdun bomlo pia pot pulutang te alang litum BJP atum adon anatum sitami kachinia jakong la mobile phone pen sitami alang litum chinino la pen APSLC ake high sarji ai kathar sar kar jap thip pen ajoini rat arni wang a minute a second tin sitami julang ikhate Osokong era tumaphan lang itha latum tana che song don lojo lang tha jo usumara tum tana che song don lojo apai pen chenglok sarpi buri kadokave riso ejang di soarlo pen chenglok di kadokave women wing youth wing ili tumaphan
Sar GI Kathar Sar Party President APSLC nangkar japi thi bapon lapen 20 paragraph ki tribal area Anglong khai ahawar lasi alang litumanta nang litumanta chini adlokedi Sar henlo ahok GI Kathar Sar henlo hok asong ja popumat pini BJP pen don thongkera pho nang dun lo arnam hirjume pen lapen rada hirjume pen Samilangso Indoor Stadium along Bharatiya Janata Party Beneficiary Samilan amai ke padupon. Wo signifying koyarni lakha kripli korkanthi constituency Samilangso Indoor Stadium along Bharatiya Janata Party pen Beneficiary Samilan amai korkanthi Mondol Committee ahin pen chepatir piponsi ingdeng sirkep kechok India Prime Minister Narendra Modi ke charipon a sarkar mai charipon doloi ingti korkanthi Mondol President bangswa mayalong alo hyaman pen kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council lakha krener kep Haraghat MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Probhari Sorat Singh Teron Minority President Har Singh Kro ST Morcha President Babu Singh Be Pen Chenglok penang an BJP a party along klempang phubang phiatum chetong dun Beneficiary Sanmilan amayalong man ke do Karbi Anglong Autonomous Council lakha krener kep Haraghat MLA Dorsing Ronghang ahin pen kaningji pon laki kedam tang ningkan sirke PM Narendra Modi a sarkar along rat aphan ko PP a sonsi rat atum kecho deng dun longma lapen BJP a sarkar wangdet pen kaching thursai ko PPC ke klempoma lapen non ke ahok pet ching thurpon olo Kidukilak arat apan kanghon pachetang pon thekpu alam haihui ningjepon Sonsi Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso ahin pen sitami kedamtang BJP sarkar wanglo pupen korkanthi constituency alongta penang an kachin thorasai klempon lopusi ningjepon la sonsi atok anokedo arong along mesen atowar lapen dolong pen chenglok penang an kaching thorasai klempon lo la sonsi puthot dokmoka pen samilang sokacheleng atowar pusitami non barla pardet pen Klempon poputa ningjepon lapen ansosi kapre kaching thora sai pen chenglok woreng ahin ana thusitami klempon poputa mayalong ningjepon Samilang sopen longbamo ningti Karbi Anglong News Milano bangke penangan beneficiary tum chetong lo more than 300 nedo almost 400 nedo beneficiary pini chetong lo si beneficiary chetong ateng puratang te mane public tumbang ani arong pipil lapsani theklong la gadamtang 9 years jitu central government under the prime ministership of honorable prime minister kai Narendra Modi ji la pendak state along honorable chief minister ke hai Dr. Himanta Biswa Sharma la pendela dak council along honorable CM ke hai Dr. Tuliar Mohan lag mangethom leadership pen jitu ke claim ke dam pon la pende scheme mo khage ding pon ra phane claim bi pon to war pen chenglok bridge tang hall pendela ason institution suppose ladak non central university do state university do la pende non ladak la komposti tin along 10 crores ki pi julai we scheme la pende MLA council la kadu we pichalang pen atwar mo khaji la ke claim bi pon julai we kadu we lang pen rada tumbang mane aningarong pig la pende utpulito mane mentusi election angali pomojo sonsi mane beneficiary tuma hin pen body language pen chenglong alam pen je julai sinil tum theklong pende asuni la jitu scheme mokha central pen ke ba scheme mokha la pende la self group than jitu kerap kipi jeneba ornodoy ta ho la pende la revolving fund la pende anu siat honorable chief minister of that dipu 16 ani bang pen apart from revolving fund members atum hanta 10,000 anu team kana ki konjura so jitu ব্যবস্থা হাতত লম পলাং নিন বেকানি যে পলাই হি পেন মাসি পাবলিক আতুম বানি রং পিক জাত করে আনি রং পিক আন্ডার বারসায় বঙ্গে প্রবজিন মারা বারসায় বঙ্গে লাগেলা নন লা রেনি সিজন নাম বলতা না কাম কে চেং পিপ মাটি লা সিলা দাক লা ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পেন্সিং ওয়াই পো যিখিনি মানে লা বারলা পাপার চিজি ফান হে বংজ ব্যবস্থা একলাম পিপ তাংটেল কোনা হক মা না হক হেমা পলাম আছে বলো হাইওয়ে পো লা সে নন মাগে হলা a percentage ki haja percentage labang so percentage pastil tumang ke damtang apanda ke pali ji pula bang so masin preparation la pentel ladak korkan thiara tum kusitame la sobansi preparation no aru mentally sab prepared lo mani tum hedi Uttar Pradesh along non malom arni ke sopar pig ajok ongdong atum apran ke damnang India that Nirep State Uttar Pradesh along Balia District angkang Theman pen bhomta arni ke sopar pik pen ajok bang phoke rapli amuni datum apran kedam nang pusi birta longpon
Balia district ke Laknawarong sopiben kahelu 274 kilometer dolang haladak ongdong amuni datum apran kedam aputhak saifu atum kiri tarli pedoponlu. Kedam tangarui Uttar Pradesh along arni keso angtang 47 degree Celsius ando lasonsi arleng kesar atum ke hem arlo kedo klipji aphansi sorkar pen choningri pedopon. News Desk Report, Karbi Anglong News. Bhoksong Lamps Cooperative Society ahin pen ningkan pho pharman election mate kilik kachepate ke padopon. Nijang Karbi Anglong lakhai sidwar amla constituency ke parlo Bhoksong along ke padopon Bhoksong Lamps ahin pen vosing ni phai krener kep arni ningkan pho pharman election mate kilik kachepate pedopon. Bang so kilik kachepate along kadokawe bang ingkor asir kep abang phubang phiatum pen chepate pon. Lason si unreserved category ahin pen bang ingkor apli women's category ahin pen bang kethom lapen ST/SC category ahin pen bang hinian chepate ponlu. Laswang pong pen kechengsi Jolin Marak ahin pen 171 vote pen chepahai pon. Lason si Bihu Singh Teron 170, Bimol Basumatari 165, Dhantu Bora 164, Ranjit Teron 162, Moja Singh Teron 161, Chandro Singh Teron 157, Mai Singh Tiso 156, Sarim Sinar 155, Sanju Mandal 155, Ranjit Amsong 151, Basu Gopal Sarkar 142, Labang Krey Hiniatum Si Jasemet, Labang So Bhoksong Lamps Kili Kachepate Along Chepahai Ponrinti, Lason Si Bang So Kili Kihai Angthek Klangdet Pen Kachepahai Dun Atum Aphan, Lakhai Si Dwaramla Constituency Iam Prabhat Chandra Taro Ahin Pen Poho Pen Archo Ponrinti Si Ing Samjin Pen Bang So Kilik Asai Pachun Pon. Kilik pon aku thak nani hingkan. Tapi ko kon se ko dan. Pardon. Pini ladak Bhoksong Cooperative Land Society along so kilik kepadupon anghoy krep host tami niltum Bharatiya Janata Party mate BJP ahin ben kachut toy dun akote injil tum sa hai lablo laba nengkang samalam lo tema kedam tang anta Bharatiya Janata Party mate BJP pen ladak la Cooperative Land Society pen rara tum farman pinang an ki claim nai kam an tami claim pon lo chairman Bihu Singh Teron ke hai barim chairman lo non puthor kangwa ita niltum chingwa pontuko alal chim kaddu ko team hoy ki claim gedam ta mission la pen BJP hoy pen rat tum phan ki claim kedam pen chinglok kiron ke bak ason tinta anu tim handa ron pon pet kilong pet joini munitu anai ching sama joini ong dung difference abut pen si niltum BJP pen kachu toidun bangkre ko phal sami rat tum pe hai share holder tum pe hai Kadu kawe bang ko ana bang pu bang pesi ke chepate lo pini so. Pini kadu kawe nilitum la BJP ben chipa kache toidu na bang nilitum ke bangkre polo la pen congress ben bangkre thom la pen bangkre thom inuda bangke alang litum bang ko pini independent putang congress hin ben kali pusi nilitum chini dun mane bangkre thom la pen inut bangkre filo hai niltum ben opposition be bangkre filo congress bangke thom inuda bangke alto independent ko bisar lo tase niltum congress hoy sorry ela alaltum congress hoy pen kate toy dun tum bangke haine der lo BJP pen che toy dun rat tum pansi mate candidate tum pansi rat tum ongdu abut pen am ka pilo por suri akardamon tum handa pajerik lo mui france tamil son hiljumi chirap chetu niltum lo nang dun bom pole niltum tamil an se rat tum pan ki claim aning hang do ulang ki pichu nai ki claim nai da do ulang lahai tami mui frang claim long po pen chun po